Amal kenyam gwasa mene aman goran o de nyaka ya kel ta dan led sport led rode keja light sport berwainen ka kui wurka wora wuma gwaje mungo jeje e benefit di ente re wurka mo shajalat ene tin wan wo wor jaka pon jaka pol shit ko de loy du gwas me de jaka jagwa de loy du dera pal de ra loy du de jaka o biken riem en dan jel point de kana dwaj ke da ka dwaj ko relen ko na cha yat loy gor kana bu gor din tech you know mi shere loy de mi shikan go gwa dan ngoji je wala ti ko pal point mi dit wor chala de jen wuje jach jin mi ti ka jach ka tel gwan mo wuje je chala de wuje jach a jin mi ti ka jajan tama ka jaju no mo shi luang ka mi de je wuj wa mo ngo je ni shang mo ngo je ko jen cha ka moy ka ta de re ngoy ke je ki menene chana nang menene wa de ngoy ke 45 minute 45 minute de ngoy ke je ka kor pen ti ko bakel mala ja ngoy je ni shang karun wang ki ka tiang buro moy ka ta ne la gwat dana jin gwat dan silet ka je lo jin free buro moy ka ta tin bu no mobilat anyok jin ba mi jira meten der mo de ngoy bo ke 30 minute ko gor jeno bu point du ba pal mu dong dogi nyok ba diro moj ke 20 minute diro moj ba ke 15 minute diro moj ba ke 10 minute enni gwada ci longa ka ken minute ti dire ka nangi de training karwa de jakene de jangoji ko de te ka pal point ken benefit din ko na je ka wor ka benefit to go men yam ce jibo moj ka bay luaj ke ce jibo moj ka mashal ke e dirim do be yot pin anyok jin mi ci dog long lo ti ka jan mi ci barar ba jaji ba jay yot pin ko dong dir dog long run blo goro ba juret kible te ka dirim dit na mo bari ka ji enaran jin ramadit ji ramatot wane dial de kring anyong ma daga jiba dong ci diri ngan tam ka jan gwasme diri goro jin be jal diri jal ke menini de te ka 1 hour jel lugu gwas kele no ma mi ci ledu chapen ko mi ledu mi chapen benen diala kon tin de point de ka yar bi ka jen ko len mi chapen jen la joy dan point la kula berar ci ka tul point bi ka jen na mo kel mu goro no de rande je ka ye ke der janga jen dan goro de nyaa kel en bet ka mal